Dobar dan, ja sam Goran iz Eurovrta i danas ćemo paliti pilu Stihl MS500i. Ova pila nema rasplinjača nego injektore, što znači nema ni poluge za čok, niti polučoka, samo pumpicu jer elektronika odrađuje sve sama. Samo ima dekompresijski ventil za olakšanje paljenja. Znači kod pile prvo napumpamo pumpicu, dok ne povuče gorivo. Stisnemo dekompresijski ventil i palimo. Na prekidaču ugasimo. Kada je sljedeće paljenje, samo stisnemo dekompresijski ventil. I ugasimo. Hvala na slušanju i vidimo se u Eurovrt.